Rigane wedire kiugorera tigiti ya kweruare kenda tomba kwetha twetirima na Mombasa show ground tuine chietu na kamanu totomwari nanende kugedra kwena kinyaini bange kathomba bakuma kathetune kamumero mambura ya raidriti ya kyombeka kulokera kinyangwataniro ya Weru TV na Weru FM 96.4 radio rumuri rwa Amiro. Na thirikari ya Kenya kuringana na katiba ya 2010 nibatire kwithire kiana mautungata mwanya na kurina nende mautungata ya thirikari cha county na kinya thirikari nene mautungata yani amwe na irayomba kwithira kioneka kiri ubichi cha thirikari iliyo cha machibo na nini bo na kwaje nende ubichi kwa anene ba niko atakari utungata bogitumi bura nende babatire kwithira bakiona ubichi nei na kumania nontubone kyo tukuboro tukwithira tukurekia kithira na ugure no kwethera nindi otungatairwa bura kubatire ne thirikari no kenera otungata bura kwethera kewa ne thirikari nturene kwethera itwa ya moni ya kunyokulukira mitandao ya tio kinanyaneria na tukethera tukithoma ya moni yaku ora tuita na mbere na ndeto cheto oroboirwari ya moyo yaratukumanganite kindeto cheweru deithato Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. County ya Tharaka Nithi gutigira antuma na iliba kinya kiwango kirabende kithitie kia uciandikithia bwa kura. Akari bakanyoro gwakira munini ochibo bichi bakiromba atongeria kubawatia kamiti hiyo karia mbungenene gwitikiria kolo tokwa ndaitari Julius Bijiwa ya Mumbalothi ya Kenya ndikurune ya Vatican. Venye alienda kushota maji alienda na gari ya ng'ombe. Sasa ng'ombe venye ziliingia ndani ya maji huko ndani kwa ndani kwenda kuokoa ng'ombe akasinki. Na twakurethera kichunche kembere kerono rwa mwanya ntanta ewonje. Giranu withite na mbere kwithira na kaita ke ankwatweni kindeto chietu na njira enkinyaniru no rikane nende nyuma ya ndeto eki na kinya kalono moneto mathithia urobwerwari ni Moraine Kirimina ngeto Phineas imana na ndeto chaweru thithatu ikamberia icho chungwa Murugamiri wa IBC Tharaka Nithi Mohamed Raka na ugete bombete kwandikithia ringi kura baberu ngiri 26 na maana ile 56 isione bunge bya Tharaka na chuke gamba ng'ombe ndine ndi berigirite kwandikithia antu ngiri 26 na maana ya na 50 county onde Raka na kuria barane ndi batiromba guchandikithia kinyo bichine cha IBC kenda kwamukira utungata bo Nicholas Chabari na ripoti taongezeka katika sajili yetu. Kulingana na abitha munene gwa kiama ya IBC entere echa Tharaka Nithi twe Mohamed Raka kinyagwethira batia kinyithiria kiwango kira baraurete kwandikithia antu taringi kura igita are mweri omora barandikithagia kuri na constituency ciere cha Tharaka Nithi ira bakurukite kiwango kira barorotete no Tharaka na chuka igamba ng'ombe mare kionekana itakinyithitie kiwango iku. Tumeweza kusajili wapiga kura wapya 26,256 tangu ifikapo jana jioni. Katika target ama ile malengo yetu ilikuwa ni kusajili watu wapiga kura wapya 26,450. So tumebakisha watu kama 200 na chuka igamba ng'ombe tumeweza kusajili watu 12,338 12,338. Tulikuwa na lengo ama target ya 9,653 na ukiangalia katika tarakimu hiyo tumeweza kupitisha idadi ya ile target tulikuwa nayo, na katika asilimia ama percentage tuna 127%
Tukienda gatuzi eneo bunge la Tharaka ama Tharaka constituency, tumeweza kusajili watu wapiga kura wapya 9,111 na ile lengo ama target tulikuwa nayo katika eneo bunge hilo ni 8,442, 8,442. Mara tumeweza kusajili idadi ya wapiga kura wapya 4,807, 4,807, na target yetu ilikuwa ni 8,355. Nkorokina kuthina mbere na kuuga ati mwanka athaino Tharaka Nithi County tulikuwa na wapiga kura 232. Idadi ya wapiga kura wapya ambayo tumeweza kusajili wakati huu ni 26,250. Kwa hivyo sajili yetu ya gatuzi la Tharaka Nithi kwa sasa hivi imefikia takriban watu 258,250. ende akioria anto bathinambe na nkoroki kwibumiria kenda bathinambe na kwibandikithia taringi kura. Tuko na wapiga kura wapya ambayo bado tunataraji kuwasajili, na hii ni kwamba hiyo mwito wetu wa kuendelea kusajili watu unaendelea. Ingawa ile mchakato wa ECVR iliisha jana, ningependa kuelezea wananchi kwamba bado tunaendelea kusajili watu katika ofisi zetu za eneo bunge. Kumachuka Gamba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabari. Agino kunati akariba kanyurwandi ni amarimanti bayuketie dagaria wakira munini ochibo bichi bakyuga nende batekumba kwa mukiro tungata bokeni onto kange balazimika wita kwa wenja kana gutirima na barabara ine nuntubura nende bote kwagira kinyani ni akariba nende bari bakarite myaka 10 batena kinyo bichi bakromba tungiria nende kuthikira mabataro yona kuba wa tambaru kiwaki bobo bichi abarama kena babu automanyadia. Kariba sublocation ya Kanyoro wadi ya Marimanti ni beumirite wakira sabusibwa OBC. Nekiria bakugate OBC kiria na kio ni kiorwaki. Na riria bakwenda utungata kumakiwe bagendaga muji kwae kana bagatirimana na wenjirani. Akamwira mathina mao. Tigu tothi yako mucheria gwake muchie. Tanio ntie kathimo gako muringira. Ndathi ndathera na umagarukire. Inga kabagu gwake no ntotie muntu mbeterete chabuchibo ya kondireria thina ciakwa. Ntiona kathi mbiangora na cio kathimo endi agagatonthera neti ogo twana gatoka mwakira gachauru akaragogo wite waka ogo utiatu na kira gintu turia kana kiatro no kanini tansengire eruta wera nigwe ndajirwe kuma mwangu ngiritiere bugwanja njeragia chabusibo amba ndikiano ambachare no andothira no ambi ntimugwatira na gyanda thigwa kengethira tire ku bari uga nkinya ona wene karite taka kunogerwa ni untu ni mtu na muji wa nkinya mwekuru na riria bagwicura kwae bati kwitha bakimwa kanya kega na muji wae agekuru bagitariria timbisa mbega mugekuru gutinda kuthi kwae muji na ni mtu murume no kumire mauntu mangi menkithukia muji wae na kawa no na karite taka kunogerwa no ntore moto thia kumukia gwake muchie na karire tako nagerwa tare moro gware mwekoro gwathigwa mugwaria mukwake are ko chabuchibo nkwenda kumuona ara kwere gwo mukwacha buchibo no kwara kwa thatheniro ko thieta kuthirerwa cia kwikuongereka nkoroki bari uga kwa OBC gugatethereria nene nkinya kureta wikaria wa kuigana na kugwata utungata wa mpoi bati kuthangika lakini okegwe na kambe ntwa kuthia kambe ni muntu gwonde muntu murume kana muka Rera tokothi gwake muchi tureru tokothi kumucheria ta morome na ti morome ithe na tieto security yetu tutena assistant security yetu bimbega na wena nto bwaku ikumaruka kere na kuthi gwa sister chuna kumwera ntinde akumaruka kere na kuruma kibangana watema mtu bariromba atongoria bao gwikinya ntere-ine kubatethereria gwakira munini uyu wa Cibo OBC gitonga tugukoromba teromba twakira kamba ya assistant Cibo wa Kanyoro kamunyona gaturetera mabati emundi togwakaga kambe togwaka na iti lakini totiena mabati turetera tobati tokweke twiromba mabati na kana maiga totithwire tuganterwa kinyarori cia maiga ciere imbuga kambe nu ya Cibo wetu ni kugana tutete tuwe njinji na ta Kanyoro turomba kura kaire bana bakabunja kamyo totimuije kamyo na orire ende turenda twakirwa kambe ya Cibo atu tutuko yako
Nkiripotera Wero TV kumatharaka mbita Makena Uwambabu. Nore chikuru cha mbere kwithira ikirura wa nari moba GSS ndegurone nende kwithira bakirite makania batekinya irasine mwankathirikari bae barwa chakandarathi yantoire kana na chumba permanent and pensionable ndariche Gembe Central maandamano ya yari moba GSS yonekete kubuthika na batire Elliot Mwenda wa kanisa Catholic Holy Family adiroroje ne dirite kera kimathina yaronekete kurumira kithomo chukuru iruri nonto basami ile akiwa nende mitaratara edwani batire kwithira ikawa kendo tira mathomo ya witana mbere boboya. 17,000 is not enough. Comrades power. Nari Mobanjune Secondary School baraba joketwe ne thirikari rungura mutaratara jo internship keshkoneke Gembe Central bakiuga boiboranogi ngotere bibika ibya shilingi ngiri 17 mweri na kuga inyere bare nayo akinande ne gukaranjirene na kuria bande kwena kandrathi na bare wabwaga kenda manto George bore kubati 17,000 is not enough even to take care of our families. Yes. 17,000 is not enough even to sell us the Fiat was. Yes. Hata ukiuzua uoga na 17,000 uwezi nunua nayo. Ama ni aje? Yes. So we want to say this. What we want is permanent and pensionable. And without doing that, we are not going to school. Yes. Majority of us, the schools that we were posted, they are very far. We commute, and the 17,000 is not enough. Yes. So teachers, stand strong. Wengine wetu tumesoma kwa harambee na tunatuma mpaka michango. Mnataka tupea wazazi wetu nini? 17,000 aitoshi. Bakeria gitara kuthiruka na matura mwanya gishkonege kibagi itatu jutwao bariuga batichokete sukuru bo monka bathikiro na kuria rungamiri ba masukuru jaraba itana gutige ko baitre makani otheri gutu kwenda kuria thirikari ni it take immediate effect or to confirm need to put into permanent and pensionable. Yes. 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 Without doing that, yes. Aturudi shule. Atufanye nini? Aturudi shule. Atufanye nini? Aturudi shule. Otherwise, the JS learners that are in school, wao watafunzwa na ulimwengu. Yes. Because we are tired. Nyinyi ambao mko shule kama end of institutions na wale wengine mumelipwa vizuri. Na kwa hivyo do not intimidate our teachers. Yes. And any teacher that is found in school, we shall come for you. Nikagitana karaba atire murungamiro kanisa cha Catholic cha Holy Family athiroroje ne Elliot Mwenda ori thirikari kuthikira kiriro kia arimu baba kienda kithomo gitikangara na kuthuka utheri onde sukuru kinya cia mbere tu ikuruguro kwa tamu ya ijiri thirikari batutethererie arimu betu bakagoma ibanenkero kiraba gwitia nikenda uturo bwao omba kubua na kinya nthiguru yetu ithirwa ina thiri abunge agwetetio mubo uturo na wagibu wa mbecha kiria ciari ya kiuri thirikari gutuma mecha petition kiri masukuru kurio na nkurukia tongeria gwita ambasari othai antu agwetera ndeka cia muthia ajumbe betu na ntobara bangi banenkanira ambasari banenkanire ambasari mapema nikenda ana batika interrupted ndene kithomo Anto basari ire moine inenkanairo lakini kanaenkanaira the last week ana bambeta kukaramuchie igitare nene kenda ana beto bomba ko good results no mwanka bethirwe all factors sire considered. Antoni Antotoche Wero TV kuma Gembe Central ni Edwin Gatobu. Right, nangena kunate kamiti ya karia ya mbunge nene tikiriti nende kolo tokonda itari Julius Bijiwe ya mubalodi wa Kenya ndekurone ya Vatican akoroketu nyuma ya kia kudira kiunga wa Maureen tukwa Jumatatu wale atareti nende utaramu wakikiri monto mwanya kumutedheria kiro bichi ya Kenjaro. Anthony Kadenya na kulikidia. Daktari Julius Bijiwe liwa kielekele kwa imwe mpaka muji munene wa Vatican tambazi doande ya Kenya ina ni nyume ya kamiti ogiteri ya bunge nene gwitikaniria netagarere Rais William Ruto lego tarambijo kulungamira Kenya tambazi doambe Rwanda ino muji munene wa Vatican. This house approves the appointment of Dr. Julius Bijiwe PhD as ambassador to Vatican the Holy See. Kulingana na kamiti ene ogiteri ya bunge nene Bijiwe nonanitia umebu nene kumani na ngogile dhilitwa kiluto tongeri ya niboge siasa amwana kanisani ya Catholic na benaweti kia takaruta ngogeno na kudina mbele wakili ya ngwata nere ande ya Kenya na muji muneno wa Vatican.
The nominee was found compliant with the constitutional and statutory requirements, including Chapter 6 on leadership and integrity. Dr. Mbijiwe presented a strong academic and professional profile, holding a doctorate in project planning and management and bringing with him extensive experience in leadership and governance. I therefore urge this House to adopt the committee's recommendation and approve his appointment as ambassador to Vatican, the Holy See. Itaga lilile kamiti eno likikagilwa kilolene bunge yonde. This House approves the appointment of Dr. Julius Murori Mbijiwe, PhD, as the ambassador to the Vatican, the Holy See. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Gutaro kwa Mbijiwe kuelekera muji munene wa Vatican okagitaka niko gwatitwe mbaru ni abunge kathumba kuma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi mana kaunti ingi na balaba gwetete ati Mbijiwe ni mtule na umebweganu gutongerio obisi eno. The committee further notes that the nominee possesses a strong academic background and has demonstrated leadership experience, especially in public service, particularly in governance, public finance oversight, and stakeholders engagement. The ambassador designate, Dr. Julius Mbijiwe, is up to the task, and he should get for this country, not just for Meru, for this country, because he's not going there for Meru, he's going for the whole country, and he should bring us what is available from the Holy See. Dr. Mbijiwe credentials talks for himself, having a PhD, and during his tenure in the county, he has exhibited a great loyalty to the county administration. And the years I've known him, he has been very efficient and very effective in his duties that he has performed within the county. And we believe that when he goes to Rome, he will be able to negotiate for so many things, particularly on issues of religion, the issues of education, and even some cultural aspects. I've seen some people try to ridicule and demoralize people. They cannot even believe that someone can come from lower grounds and rise. Yes, Dr. Mbijiwe, who has come from being an MCA for Meru County, he has been a chief of staff, as now he's going to places, the Holy See. Without any tone of doubt, I'm sure Dr. Mbijiwe will serve this country with all the honors and the dignity that is required by the Catholic faithfuls. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. All right, congratulations Dr. Julius Mbijiwe kiro tungataka na kanyaka wethira akirenkera wakeru. Tukida tukiona akanyaka kunoka ende tuichokerane tukida tukiona ndiunga ya Gavana County ya Meru na tukiru yale kinyetentere chetia nyandene ya wandi ya nkomo. Hiro na tukida tuichokerane duma ya kunoka nini. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Mutamani yo kayo thire otuta kembeche tina baita chiambi no oteko chenchia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash,
layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki note yabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwire nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4, level 5 monka level 6. Mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chonde. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Niuntubwante tonkruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. Ore mwarimu wandiki ni TSC, ore muritingogi wa thirikari, yetu sako tukureterete rondo super mapato loan. Gotena shares ikubatara, kana garantas, kana collateral. Loan duru, no ore na mieri igana remore mirongo irini o 120 months, na reducing balance ya 1%. Turiongere branch erere ya kuinagwe, uchonere super mapato loan. Yetu sako, your success, our pride. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled,
expertly packaged and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Right, ni bano tuvakwithira itete mbere kuhatanira na batu na kikira kirato kwithe tukiura kyantu mwanya no betete na mbere utuma maoni kwa witwa John Muriuki ariwa Big No nginwe Tony San Pedro kwa Southimenti ya very satisfied ungia kedira akiwa yes I'm okay with our government nginwe kedira akiwa no kwanza huku kwetu sitaki kuwa abducted since alright, Retro Sylvester Mother, Ben Mungathi akawa no, James Kinoti akawa no, Jemo Yang akawa Big No, Mutuma Ben akawa yes. Yama ni arombete kwithira ya kikinya, rato idirete ukiura yadira no kwanirwa ni motungata yagara kwithira ya kia na kia na thirikari kana yara kwithira kia mukaira kia thirikari. Tutana mbere ni ati gavana wa kaunti ya Meru nakinyitie Ndiunga ikiwa ndine nkomo arane ndi arugurite kirasi kia ECD kunene na gweka muchemanio yogo keria ndukimbithi na kinyekuru. Gavana Mutumanto Edingi akiaria na ugite nende kwina mirandi mwanya bagwitithia na mbere ntere cia nkomo taithima Biarui na kinya kwambiria murandi your feeding program kiriana ba ECD. Akiongela ni Peter Munya na bangi baraba kwenda gitikio gavana bamwe miaka kinya 5 Wone urakarithangwe John Thega autoachio. Muthenya we muthinga bana kaunti Meru Mutumanto Edingia munini wake Linda Kiome na atongere bange kathumba kuma thirikari-ini kaunti Meru ibaumbite gwikinyia kiri wondi ya nkomore giciko bunge atigana West na araba kuthoketwe ni MC wa guntuku no ikithinje thaiba kenda kurugura mirandi yothi na mbere mwanya na arakire Ndiunga no gavana Mutuma umbite kurugura irajibire be ECD na gakinya kuthi na mbere na kunengera ikundi mwanya intobya kubatetheria kiri urutingo bwao ntere ino ndenda kuritira mutiania ngwe kwenda gukia kaba mutiania one arikana Mutuma itware na mwana wetu uro waturikanire na barabara uro waturikanire na masibitari uro waturikanire na kwempower ekuru uro waturikanire na manto ya thoko na ginyoka ethira inkumenya my brother Munyari nturene ya Munyaka ati nturene ya nendeka kwende tugoya na kura nonto imotori tengwe na koroba ubonde baritere ngwe barethia ng'ombe ciare ochoka kamurethia garethia gare akwanera warethia renge le Mutuma mwaka yumwe yundethera ndigitene manto yaunda abwethia nankae wa miaka 5 ingwire gondolo intumba kurita na renge Mutuma na inya roje netuchiumitie manto ya kithomo yara touma kurugura ilasi biri na ruage impene na kunene akiaria Nyamburani waino munini wake no Linda Kiome na umbite kuromba antu ba Meru tigiri bakwibandikithia ki mubango wa SHA kenda utigira mantu megene no gima bamwiri imagukira kaunti ino baria baterereje SHA tafadhali register SHA ningogie thirikari kumenya na aria mbeca cia kurungamira sibitari cietu ikouma na ore bokuregister SHA no sibitari cietu ikuona mbeca cia kwirungamira na ikyo no ndogo kuiwa sibitari igiakwa kire rutere rwa MC wa guntuku no ikithinjie thaibama na atongere bangi baba kuthingatene na atongerie baba ibone kire bakiringira thirikari kaunti Meru ndebe no ntoba murutere ngugi mwega na gakinya thirikari nene bakiuria mwingi utigira ibakuthi na mbere na kuwata tongere bara bare thirikari kaunti na gakinya ki thirikari nene mbaru kenda mirandi yothi na mbere koneka eminge kaunti ne Meru mwakene hakiyo mbere kwa kuritania ngwe na ambi na gavana Mutuma ibo yona na nkurombe His Excellency ndamwira tubara watoto wetu nende thai twikira budget ya mwaka yo tukamenyera tubara watoto njirao lakini ndamwira nagerio ututethia ongelenya mbeca ingi nacio irekeya kada tuba kugwithia barabara chanjero rao ana betu bareka kule thina tisa sawa njero ni ukora nanya sana ukolokera kwa ward fund cietu His Excellency inda kwira ito bange antu wetu bankomo
twari twangeta akoro tukabanga ekoro tukabanga youth tukabanga bonda bonda wina motoko na mantoera yao ote mtu tutubangeta round ye kwa na ikwe mama ore aja wa uganga bana ni mama na arua aliruma William Ruto akaruma Kithure Kindiki akaruma MCAs akaruma senator akaruma ngavana mwekoro yo bwombo muthikira kairi kuamba ko support mwekoro yo bwo kuruma na jamwenji ngavana oyo ndaigwa bwa katha na arua uju bukagwatira ngavana Isaac Mutuma ndoithinkia bukamwage pindi kia wetu tam fresh budakonja ndingogewe mutongo yoro kurutangwe ate rutawetene kare kairwa kare kiria muleko te sawa indi gavana yuri kamuleko katika kare ate Turero kabati katia gatutemanga ko utotara kironda kia kibati kiripotera ntho cia weru kuma gondi ya nkomo giciko bunge atigene West Mbeta wa John Ndhiga Oro TV na Oro FM ibotanete na kampuni ya Joy Millers kendo tambia muchemo yo mutu yoraha yonkima na kinya yongano na bedri nende bagita na bere na musafara yo trimana na kariba kumantere mwanya irwari nende bakinyantere chegembe kendo tambia nkuma na mwago yo mutu yo Monica Twandeto Duncan Mwadi na report ye Antobaga koromone mugeni ndenda tokethaneria rinjarage goro waja we muthari mabwebega ibondeta wero TV ibondeta wero FM twabo kona ndari mine nkweke wada ni gukena ndari bomwe uriko muntu murume kana mwekuru matano ndete bago andarume kaba bange bamarinda kanenkere mamuyo ariaga katunenge mamuyo ariaga mwago na nkanya gwatinda ntere chiegembe urete tuikamemeka Weru TV na Weru FM bagwatanite na kampuni ire tongoretie kiriwendia bo mutu agandugurunia Kenya ya Joy Millers Limited na otogona mogie gweretwa ni ontobwa mwago jora joje na kampuni yetu ya Raha Premium yetu Joy Millers togweretwa mono ni ontotoreaja uyo kangeta tuambereria gakoromone twaja makutano twajira roire twajira kianjae twajira murere na mudhara na dhaitu ikangeta twadhireria rare leo tumefurahia sababu tubareterete mwago tukibera nibu bwega sana ntubola bomete kodhoba kireja kamutikage tokara mwako ro kwinya thori omuretera kamutukara no kugwirwa murugamiri wa wendia kire kampuni eno ya Joy Millers na wetete othongi bwa mutuyu wa nkimwa kavagara na wa chapati wara premium roterero rongirwa nyuma nderea turetere tanto bakangeta mwago na kavagara toruga usiseme unga sema ra usiseme unga sema nini narua Wednesday na rojo dhazi tukadho aturi region yeje yonde egembe na tigania tunasema usiseme unga sema ra hakariba kangeta ibogeta mututongete kamutwara premium na kavagara oni birabya makia mono ndona arume bakiuba kumenya mutuo kavagara ba makia na oni ni mwekorora omba koruga mutuo kavagara na mbije utamu wa kavagara ni nini ndio tunasema unga namba 1 ni kavagara unga ya Raha Premium thongi kakariara nkurokia metwenge yonthe niko kamutu namba 1 ngeta baruga sisi ndio kavagara weta ndukene kana supermarket rere kwena ogwe ugatara metwenge aldadai ana bochoka skuru touga back to school hakikisha no kurugirana chapati chara kana wabarugira ka kimaga kadhongi kara usiseme unga sema ra nkiripotera Weru TV ndentere chiegembe Mbeta wa Duncan Mwathi Antu kathomba nibatigine ndi na bangi nibatina banji cha mwire utotoro na bangi ndi bedira batine nyichunche mwanya wandi ne chikiambere na makiwa mbere South Kumania na mpithukiro cha Mang'ang'i na ngune ndi baichwana na ntante bata mirone mwanya terene ndi kona ruita puni kiroto na rugendo rogwita guchwana na rwiro na rune ndi bedera bakibangana kiboya no ntotea kwekenda no kona rogutumira njapo ngibukirema Idima bithirite bikenja wa gontoko na rimone ndi bithara bikyo mavuru thirikari kioneka bikwa kirero kiaona kwambire murandi yo kuringa roe kuma dam ya Seven Forks mwankanja chao Mwanigitwandeto Rita Mwaniki wa Mushiri na direte nendi ya kilunga gontoko na kine gichunji kembere kerono romwanya ntanta ewonje
wondi ya Makema itura ria Mulukusi Kievan na Kiriron nikigomirite ekari aya aria matonganite masakaya mao wao. Family na arata a Joel Mutesia masemanitie masakaya make. Mutesia athiete gutaba mai thiini wa ndemu ya Masinga no ati a Teresa agwa ndemu ri ino na gukua vau. Ilikuwa siku ya Asante, alafu akaenda kuchota maji Masinga Dam, alafu baadaye tulikuwa hiyo ripoti ya kuingia kwa mto, alafu venye alienda kuchota maji, alienda na gari ya ng'ombe. Sasa ng'ombe venye ziliingia ndani ya maji huko ndani kwa dam, kwenda kuokoa ng'ombe akasinki. Kilomita singe 5 turatungana na Peter Mutua nake akoretwo agisakaya miaka 2 riu, mwana wake na mutumia wake. Mwana wake auragirwe ni king'ang'i agitaba mai thiini wa ndemu wa ino mwaka umwe tu vuva ya mutumia wake kuthie na runji rwa Tana oiri magitaba mai. Sasa kakakutana naye kutoka kwa ng'ombe, kakakutana na kijana naye akiwa anapanda na mbuzi. Sasa akamrukia sasa kwa shingo, akashikwa shingo hivi naye akashika hivi. Sasa akatolewa nyama za huku tumbo, akaumwa huku, akaumwa masikio huku, yote huku uso. Naye mbimbi yangu sasa unaona naye ndio huyu naye alienda na manji Tana tu. Nicholas Mutuma nake atigitwe ari kionje vuva ya kuvonoka ciari erari agwatitwe ni king'ang'i no ati andu a wendi mwega megua ekayari yake na mamuvonokia. No ati riu atigitwe atari na undu angikira murigo guonthe wa family yake atigirite mutumia wake. Mamba mwenyewe ndio ikate mguu bali nishika mimba nini mizizi ya mti. Tuling'ang'ana sana naye, na kwa uroho ya Mwenyezi Mungu nikaona sitaachilia hiyo mti, afadhali kikate nami niwe hai. Tukang'ang'ana. Imagine watu kutoka pande hii hakukuwa na watu wengi sana. Yaani walikuja, lakini kwa bahati nzuri kikawa kimetoa nyama na kikaingia. Mburi, ng'ondu na ng'ombe wanacio tindige na vuva. Varia ekari a mwena uyu matete mavyo mao mengi muno kumana na kutharikirwa na kuragwa ni ing'ang'i na nguo riria ciathie runjiri kana ndemu ri kunyuithua. Ni muno gukoragwa na ing'ang'i giturira mburi tagu mukono wi kunyuithua. King'ang'i ni gije muno gweterera mburi kimairi kiroretie mburi ciukite gikiri kamairi tondu nikio na abandu baraja muno na njira ingi gigatuvira gikiruma gikiri kiandari na gikinyiriria gikithie nayo gikiuragira kundari giacha kumaruka yakua. Ringi nigikabagira gikiona mburi kinywa gigikuna na mukia gibituka mbere githie kimamira gikiri kandari na gikiuragira kumairi. Aya tu mari andu anini aria tusemanitie nao kuonania uria muturire wao umaumirite kumana na wagi wa mai matheru ma kunyua vakuvi nao. Riu ekari a mwena uyu marakora magikaira thirikari kumatambiria mai matheru ma kunyua thiini wa micii yao niguo kwithema na mitino na ikuta ino. Ngiripotera Weru TV kuma mwena wa gicigo mbunge kia Mbeere Therero, kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nakinyete kire kigomano kyo mwaka kya 2022 kya African Private Capital, Private Equity and Venture Capital kirakitite na mbere muchine munene yu Nairobi. Kindiki akiaria na tharite na induritu ngwebo kigina kya myako unini ngwana indinduranite ronuru. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nakinyete mamburene ya 2022 yegene ndeng ikundi mwanya byantu kyumbe berbithirite bike ya mwana kubwithia mambure ya muchine munene yu Nairobi. Akiaria kiri mambura ya kumenyekana ya Africa Private Capital, Private Equity and Venture Capital Conference, munini wa Rais nekirite uonjirithia wirane ati nende kutithira kwina mathina yariku kisiasa na nende mantu yakethira kimaraira na kubatibatire kugya ukwaba kionjirithia. We are also assuring all investors of
political stability, long-term political stability, and I can assure you that we as government are committed to ensure that our stability is long-term. Riu na wite amona mathina yarethirite yekujira wandeni andikuru mwanya cia Africa ndikuru cia Africa ni monende chira chithaira ikioneka kwenderwo muno kumania na ukura cionekete ukura. The global economy continues to face high interest rates, higher and tighter financial conditions and geopolitical uncertainty, constraining capital flows to emerging markets. Yet, within this environment, Africa is increasingly recognized as the frontier for growth and diversification. Munini wa rais agita na mbere na wite thirikari ya ndiguru ya Kenya ni bangite ukuria ndwangi mwanya irio chemainya na kinyogendi wakiwa bukeyania no gwithia barabara ingi kathumba na kinya barabara ya ngari ya Munki. The road sector, for example, we are looking at 28,000 kilometers of new roads the next few years through PPPs, and out of which 2,500 kilometers are dual expressways. We are also looking at 10,000 megawatts of electricity, as I've said, most of it green energy investment. And we are also looking at extending our railway, which we are already doing, to the border with Uganda. Profesa Kindiki narekeretie na kuandegora ya Kenya ni thaira igika irabonene kambuni chantu kiumbe na kunende itibatire kwithira chino kwa ikionjorethia ndeni andegora ya Kenya akiwabo ya thirikari bageta na mbere kuiyeka kambuni u nanje mwe kuma gitimbini ni kuromba antu baendi boboyane ndi obatetheria kenda mwana wo aumba kwithira kiono utungata wakuthenjwa nkoro ndigurune ya India kenda aumba kwithira nindi tungata irwa na bunyuma ya ndaitari kwamura abatere kwithira rindia mbere ya kinya mieri 3 jene ndehere na kwanga ko kuingia bare athira kinya shaiti omba batungatira kinya mbina nindi bailazimika utumira beja bari kenda kwa mukira utungata bo kongela kironda chumbe yowanje no wenende kinyawe na murimo yo nyimba myanga ko bedirite baini kwa miaka 3 mudhuri murioki na ripoti ye akenda kafanywa the echo scan. The doctor confirmed akona the common arterial trunk type 2. Hiyo ndio ugonjwa ako nayo. Tukaambiwa tumtoe out of oxygen. She can survive with the SpO2 ya 56 to 76. That's her survival chance of living. Nikiro kia mishari nyume kumenya ati mwana wa mieri 3 ena thine nkoro iria gwitiatite mwanka nthiguru India nikenda mbakuthwa kirigitwa. So the only option we had ni kutafuta pesa tupeleke Lyra Daphne kwa matibabu ya India. That's the only place that anaweza fanywa that surgery. She needs an open heart surgery very urgent. Anandi bai muri wetano aki ndikena ukinya gundu guku nikenda mwana wetu akirigitwa. Approximately the doctor alituambia haezi fikisha more than 6 months. So the last month ilikuwa tumepewa 3 months only plus the 1 month we've been added. Twathoganagia uthirikari ugaceka arungamira matibabu ne jamwe teja kwithire ti kurungamira kwa nandi twatonyere miko yetu twera core bara bombero tutethia batutethia kira bonere mwankila u pesa cia kana isikinyite 3,600 na nandi tutigerie milioni 2 na 700 ke tukuromba endi wega puiwe kiao botutetherie tugire bikana ka India kathithirwe surgery to save life yako na kiriro nkuruki na tujue mwana uju wantu mrume nethe twakirwa murimo jwa nyimba kaju cancer kwa miaka 3. Yes, for me it's like a double tragedy kwa sababu my dad is a cancer patient still struggling to live. There is my child Lyra. Situation ziko mingi. So we really need help. Oni ningwa ndi mtu wachetwe ndi ndagwatirwe murimo jwa cancer 2024. So right now no ngangene gwita cibitari no mbita Nairobi gwita kuraithwa na gutiritwa na kuringwa mbica.
so takandi na inya kio giutuma so tukuromba endi wega patutethie ona muntu kirena kio tumbe gwikia kana ka India. Muthuri Muriuki, Weru TV, Muteto Kangangi. Na mukarigite wa kiama kia no peos kamutugina ugite Rais Ruto na bati gutumiria Weru ne ati kidore kindikiri yo kethirare munini okekire guchwa gitikio Rais 2027 nari ke mukondo yo kiyo ilini Professor kindikia gatweka Rais Mutugi ari uganende Rais Ruto ake yakorea witania na kindiki 2027 na agadiba kirimara bakomba kwithujira bobongo kithira Ruto ne thirite ari wa uma kana murongo Mutugi kare na kwathira kuruki. Oscar Mutugi ura nĩ mũkarĩrigitũ wa kĩama kĩa NOPEU na acumerĩte kwarĩria ciaca cia gĩtĩ kĩa mũnini wa raisi akĩrĩkana mbere ya Rigathi Gachagua mbere obici-inĩ kwĩrwo Rais Ruto ugĩte nĩ kũbati gũchinchwo atĩ kethira mũtongirwo mongo nĩ mtu mũrume nawe mũnini wao abati kwĩthira arĩ mtu mũka rwaria rũrĩa igita rĩu rwareta mwanki wa gĩsiasa mũno nĩũndũ Rigathi Gachagua narĩ ofici-inĩ narĩ ntũmũrũme na yonekana jeka rwaria rũrĩa igita-inĩ rĩu rũtabatĩrĩ kwĩthwo rũkĩarua nĩ rais ena munini wawe ari ntũmũrũme akĩarĩria Jaos kagategete migambo ya rwamano ya Rais Ruto ya gũkatha munini wawe kithure kindi kĩondo rĩa gĩtĩ gĩkĩretete mũrutĩra akiama baundi emba gĩkĩmereria matabunene na ndi Oscar na atarĩte kindi kĩabati kwĩthira arĩ ritho atĩ Rais Ruto abati gũtũmĩria bwega kindi kĩnĩguo bakaromba nawe kura cha mwaka wa 2027 na akĩrĩ ke gipindi kia wa mugwate mbaru kuragite kia mutongiri wa mugongo rwaria rungi rute au kukeza kwithirwo Professor Kithure Kindiki kakethirwo akievera gitini kia munini wa rais rwaria rokuga akamugwata mbaru mwaka 2032 kwamba kwithirwa ni plan tu ya kwithirwa akimucomfort atenga kugwatira mbaru mbere thaizi ethirwo akievera muthiene Oscar riuga Rais Ruto ni ratiri-inĩ arĩ akiuga akeja kũrĩkia kĩndĩ kĩthaici nĩ kuonania atĩ no kakethira erĩtia kariba kĩrĩma ũkeza kwithirwa kwĩ gĩntũ gĩgakarĩka William Ruto ethirwo atereta kĩthurano-inĩ kĩa 2027 arĩ na munini wa rais umĩte Mount Kenya nĩyo ekethirwo ĩkĩra region ya Mount Kenya kethira Rais Ruto imwĩtĩkĩkua kana ti mwĩtĩkĩkua nkĩripotera ndeto cia Weru rĩakwa rĩtwa nĩ Mutugi Kare akoroba kuma gĩcio kĩa mbere no thibamenete mabunge wa Manyata gitonga mukunji bakiwa na gutonyera mantu ya gĩcio kĩao bariwa nareterendwa kaita kamanda mano ya kumeneria mukario chibitari ishara level 4 na renda kayeli chedere kiringodi dathi na kutotoro bo bare mukunji ne kire siasa untone bo bagichiti atebatigiri nende komudura tangabana account embo ukakwedra kedra gita nambere na mutugo yo bare muromba nende amenya mantu yege witi nambere bo gisyo kya kieke Manyata atige kutonyera bere north yalio wa mudende Rita Mwaniki nandetoi ekari a mwena wa gĩcigo mbunge kĩa mbere igũrũ nĩ mararuta mavetia mbunge wa Manyata nĩwe Gĩtonga Mũkũnji nĩ ũndũ wa gũka mwena ũyũ na kũthondeka mĩcemanio rĩrĩa anake aĩrĩ maũragirwo nĩ thigari maũragirwe marĩ mũrũrũngano rĩ magĩteta nĩ ũndũ wa kũthũka kwa thibitarĩ ya Ciara level 4 na barĩa Mũkũnji aũkire kwaria na ekari a mwena ũyũ kũgeria kwaranĩria na thigari kũmenya gĩko gĩkĩ gĩekĩkire nĩkĩ no atĩ ũndũ ũrĩa ekari aya matawocana wega Mheshimiwa wa Manyata Bwana Mũkũnji wĩra ũcio ũrarutire ti wĩra mwega ti wĩra mũgima ti wĩra tũngĩtĩkĩra na tũtingĩtĩkĩra kata etĩkia atĩ we kwĩ wĩra ũngĩ ũka gũtũrutĩra umĩte Manyata tondũ ũndũ wa mbere ona ndũĩ mũrĩki wĩra waku wa Manyata wĩra waku nĩ gwenda gũtũretera vitina gũtũretera bunjo twenda gũgũkania ũmũthĩ tũkwĩra atĩrĩ Mheshimiwa Mũkũnji nĩ tũkũvete gĩtĩo noguo tũkũvete gĩtĩo nĩ kũva andũ wa Manyata gĩtĩo na tuĩ ove andũ wa mbere no thi gĩtĩo nobe mũjumbe wetu wa mũthende gĩtĩo na warega kũmũva gĩtĩo wana tuĩ tũtigũtĩa and we have no business gũtĩ ũndũ twĩna tũreka twĩ nawe
wira waku wagirwo ndi kwithwa wi manyata guku makiugaga Mukunji angiavitukirire kuri mumbunge wa mwena uyu ni Weliona Ndwa Muthende niguo ndakoneketa kwa aramuvuthia. Ni mbitirie twa mheshimiwa ni kuga atia na netwa mheshimiwa ndeka kuga Mukunji arekire kana Simba ni ndingiuma bangithi kurugamira mathiko runyenje bana kwingora kuri kwa ndugu ciakwa ndingeka uguo uguo ni turona undu uyu nio maravangire mari upinzani wa kugeria kunyararithia tugiko giki turekire gya kuthura Muthende thiini wa thirikari. Riu mheshimiwa wirigite guka muthenya ucio twacakaga witagwa Mukunji mena Simba ni maretire ndeto itana tukenia wanari vanini matharau ma kutharau MP wetu na kutharau aturi ma mbere nothi tondu tharaurite wa Muthende ni thura tharau aria twamuvere kura na nafasi ya gututongoria undu ucio gitutura muno na nikio gitumi tugire turugamia wa muthenya wa umuthi ya kwamba Mukunji amenye mbere nothi kuna wenyewe aria mavere wa Muthende nafasi ya gutongoria. Ni mararikiria kuria Mukunji gwikara gwake manyata na kuruta wira uria uri kuo. Mukunji ni mundu wirigitwe ni mundu taramenya kuria erekere tondu kundu kwina MP ndungithi kurugama kuo kuvanga anything unless mwigucana na MP uria wiku. Okay, wana ukono thi tuli andu athayo tafadhali Mukunji usichukue hivyo. Ninguonete nginya Ciakago gioka wale thokori Mukunji. Nilikuona ukija hapa Ciakago na ukaongea pale kwa soko bila kujulikana na MCA ama MP. Mariti miario ino bare maraina gikaro na andikia movoro mweno wa Ciakago. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbitagwarita Mwaniki wa Musiri. Right, hai konde kadumba vyakoro kumane ni amudara tianies ni baninkiri nende mataro gukuni we kamudido na lekinya batumirete kanyako kwa dhira madina yara edirete ya kiatika ekoro akiaria kagweria libro ro kumeria matagi tikio mubunge tigani ya East 27 arwedirikari ya nende na mainya akirego keria antoaka akirimpithukiro ya wamba pondethia ndwanda ichemero nende kuruba bare achiari baugete bakoringika nkoro chioba kiromba thirikari guchwanta ya gutura Brian Kimathi na Chutariria Ratoeta watiani istiloi ito vendra be batu ito abathanerie twabathania thani bato twekira uthibio bato twekira ni kundi bia ekuru adia mudhara tigania East basi umerete kunenkerwa mauritani ja mbesa cia ikundi na gutumira kanya kau kumurika mathina mwanya mwanya jara jaumbite kwithwa gitegera ekuru itolete tote no karia itoete o manjo kabisa kuringana na ora bukona ginya bora twaetero lakini itokuwa twachokia roe mwera tweto rika noe twaregia kuringa kura atongoria baika irangare cio ichicho bia blaki bakaeta bateto ona bateto tebona badu na ndito kwenda mbeja cia tepu mbakeng ikundi nikenda bikaeta na mbere na nikenda twakura na kubwa maururu bwa mwana uria wijene musiari ekuru baba bakionekania kunyerikana ikubiana bao nyuma ya makarika ja wamba bwa ndethia meri iraria itwathikite ana beto mwanka tukaibua twanwa twina kiriro kinene ginya turi aciari batu tumbite kinya kwanda no ntobwa kuthika ana baba ethe na tuthikite ana bau porai ni amba baba Rwanda ao no ntobwa kutuchuna intobieto bati otoro theri bira tuitethakia bio ia weka tung'ambe Rwanda kana weka muchie kile gicigo bunge kiatigania gicunci kia ekuru baraba itonyete ngugine mwanya mwanya gikiendelea kuongereka aja wadia muthara kinya boba kiendelea gwituma ngugine cia thoko iria kinya choba kugwa cionjorithi na nkabu kia weta nara rure ibarabara na twendairia malori aeta mwekuru enderete ithongo ndre mwendio wa ithongo mwekuru akario imaronga konja kenda ngare kuluka loyanto beto no tongoria bore kobo nawe kagwira riburu uria kumereria matagiti kia mubunge tigania East na uria gwetenjara mauritani jaja akigweta mianya kirigere kiaria kutethia ekuru kwina mbeca nyingi ira kinya muyumbe aomba kwia atethia cio ekuru nonto inya ibo baringa kura na kinya ngarafu ithere na mbeca nyingi sana na mbeca ichi ithere ichi ekuru o atore ruriririo wao ekuru bario baroka eoro kire sana na bonde batu mithinta laini na bonde oti wate urirwa kiraba wachia I kapito ekuma reru ria ibio bawachia na ibio ntonkori MP ora twathurire arete na ya emporo ne yatethia ekuru baba ombe kwendi into thokone kiripotela Weru TV kuma tigania mbita
Brian Kimathi. Bongo inyani dhamitu kuma Czech Republic na kureto Kenya na kwa kingiro kinyumo kia Mount Kenya. Nindi kana kia Mount Kenya Wildlife Conservancy, Kenya Wildlife Service ne baugeta nyumo ine ndi kamenyerwa kwa kwe mno kenda guchonera o kenda nindi chumba kwedera ikiagaira nyumo ine ndi kinyerie utuko baukira irwari. These bongos were collected from the 3 countries, but they were all assembled in Czech Republic, where they were quarantined for a period of no less than 30 days. I want to assure you that when these bongos get into Mount Kenya, they will go into a quarantine for 30 days before they are released to ensure that they are not carrying any diseases, to ensure that they are acclimatized and they are able to survive the next part of their life. Quite often, 100% of the times when we come to the airport, we come to receive people. But today, we are here to receive 4 bongos that have crossed timelines to come here to Kenya to add to our heritage. And this is a testimony of our conservation efforts, and especially to the endangered species. We are very grateful for the partnership that we have seen today. Government, private, international community, all in an effort to rehome the bongos. And we want to welcome the bongos to Magical Kenya. It is a great addition to our tourism. We invite Kenyans and international tourists to come here and see the bongos. As we receive these mountain bongos from the Czech Republic, we reaffirm Kenya's position as a global leader in wildlife conservation. We also send a strong message that through sound policy, strategic partnerships, and sustained commitment, recovery is possible. I commend all stakeholders involved and assure you of the government's unwavering support in strengthening conservation frameworks and ensuring that Kenya's biodiversity continues to thrive. Right, ona tukada tuyekera katanta hindi ndio director kwa kethera bongo nyumo ichume tende gorone chiome kai kwa mukirwa kana kwa received kire airport muri abege bite matatu ikinya kwethera no mwamukura ate umbariria anyway tionto no nto borio rigana dinerandra ku yakalono moyore takalawa ethera nende chukuru chiokorwa keke nini oya wedire ethira ita thukuru ndwa watanana yebinge na betekaniria weta kuia matunda echukuru baweta omuntu kweba kuia into mwanya kweba kuia lukwat kweba kuia irio kweba kuia mbokando nduka la onto ikeke kiome au arenda kuia mbokando nyitiritwe kende tarinda na yebire biyete into ya lukwat bye kuberio choka matiri maninde veteri mwarimu bari munare ari ubona ko kinyabya ku ukerore mwankodhirie muyo mwamberia guthekatheka mwarimu amurimbia mwira atwito kurebia twibiretwe mwira kalawa ne tambokando itiretwe tekwenda kuo ni okalawa tere thukuru ndo chamania nyawe akwira wengwa Marine kirimi okre moneto madidi anangeto Phineas imana tona kiume kingi murungu embere. Eje ni Wero TV.